Nakon još jednog u nizu sastanaka malinara sa otkupljivačima i predstavnicima Ministarstva poljoprivrede nije postignut dogovor oko cene. Razgovarali smo, nismo došli ni do kakvog pomaka u ceni. To što oni nude, to je totalno neprihvatljivo. To su neke cene od 250-60 dinara koju mi već imamo ovdje na terenu. Znači, mi to ispred udruženja nismo htjeli da prihvatimo, da razgovaramo time i mi se, kako je jedan otkupljivač rekao da on daje 260 dinara, pa prema njemu svi da se upravljaju, mi ispred udruženja tih 10 dinara možemo poklonimo i u dobrotvorne svrhe, kome je to potrebno. Ovdje proizvodnja malina se gasi, ovdje treba poljoprivredni proizvođači da budu svesni da naši otkupljivači ne rade, da pomognu ovu proizvodnju i da uzdignu, oni gledaju ovu proizvodnju da otmu, da uzmu što jeftinije. Ovo je već druga godina za redom da radimo džabe, nadamo se da će se narod opametiti, sabrati, vidjeti da li i treće godine treba da radimo džabe. Jer posle ove dve uzaludne godine dolazi nam 2025. Treba narod prvo da se presabere. Mi smo ispred udruženja pokušali na sve moguće, ovo je 7. sastanak na kome smo bili, pokušali da dođemo do nekog zajedničkog jezika, da objasnimo da se u Arilju proizvodnja gasi, da ljudi se iseljavaju, da će ovo mjesto ostati pusto, baš po pitanju te maline, jer smo svi ovdje to malinom, znači ona nas je odhranila i ona će nas oterati odavde. Znači nemamo više alternativu, mi ovdje ne možemo gajiti soju, kukuruz, ječam, u ovim brskim predelima gajila je se malina, znači već 2 godine tako loša cena, treća dolazi, znači za treću razmislite dobro. Maline nema, rod je podbaci ove godine, svi smo se nadali da će ta cena ići gore i rasti, ali eto vidite da to nije merodavno i nije, ko što je svugdje u svijetu, čega nema da ima neku cenu i da bude skupo, kod nas se priča da je i ovo preskupo, ovih 250 dinara, naši otkupljivači sad kažu da je to preskupo i da i oni i to jedva prate. Predstavnici hladnjačara navode da oni trenutno nisu u mogućnosti da ponude veću cenu zbog problema sa prethodnim godinama. Ja mislim isto da cena maline treba u narednom periodu da raste, u narednih godina. Mi smo imali problem u prethodne 2 godine zato što smo imali cenu 21. da smo imali cenu 400-450 dinara. Imali smo cenu 22. 500-550 dinara. I prošle godine smo imali cenu 200-250 dinara. Ako mi uzmemo lepo to, saberemo i podelimo sa 3, to je negdje 400 dinara. Mi se baziramo prema svjetskom tržištu i takvo se cene formiraju. Što se tiče ovogodišnje cene, koja je recimo sada trenutno koju plaćamo, ali plaćamo odmah, je 257 do 260 dinara. Se plaća odmah, plus se tu plaća nešto što dovoze ljudi i tako dalje, otkupljivači na 20 dinara, tako da je to i novac s košta koji uzimamo banci negdje oko 3 plus onaj Euribor, negdje oko 7%, negdje oko 20 dinara. Mi smo sa tom pričom negdje na 300 dinara nas košta, tako da je sad ugovore koje mi potpisujemo, se sve te potpisujemo ih oktobar ili nova godina, mi sada cenu koju što se tiče toga, cena je sad neka koja je formirana na osnovu ugovora koje budemo potpisali sa ino partnerima, ako bude prostora, normalno mi dajemo godišnje, radimo neke doplate i dodajemo. Ja sam i sada otkazao 2 velike ugovora zato što ne mogu da ispoštujem cenu koju nude i Poljska, recimo i druge zemlje svijetu. Tako da recimo mi treba da sačuvamo ovaj biznis, a mislim da tu sam danas došao i uopšte sam došao da pokušamo svi zajedno, znači proizvođači, mi prerađivači i ministarstvo da napravimo neku zajedničku priču i neki dugoročni plan kako da ćemo to sačuvamo. Iz Ministarstva poljoprivrede navode da je planirano formiranje radnog tela koje bi u buduće pratilo čitavu proceduru kada je proizvodnja u pitanju. To su jako teški pregovori i razgovori. Ministarstvo je tu u ulozi medijatora. Otkupljivači su ponudili cenu 260 dinara. Ovog puta ne znam da li su pristali, vi ste dobili izjavu od proizvođača, da li su pristali na tu cenu ili ne. Ovo je pitanje koje se dalje strateški mora rešavati. Definitivno je radna grupa formirana. Ovih dana će da ide na sednicu vlade radna grupa gde ćemo sprečiti ovakve situacije u budućnosti. Dakle, ovo pitanje decenijama unazad
traje. Problemi postoje i s jedne i s druge strane. Dakle, jedna i druga strana imaju probleme koje treba razumeti i mi to kao država razumemo, tako da ono što je do nas, formirat ćemo radnu grupu, u stvari ona je već formirana, samo da proceduralno to zaživi i da se više ovakve stvari ne događaju, da se ne održavaju ovoliki sastanci, da se ne iscrpljujemo i da na kraju krajeva svi budu zadovoljni. Jer to je u interesu naših građana i Republike Srbije i maline kao nečega što je zaštitni znak naše države. Nezadovoljni proizvođači na planiranoj skupštini udruženja odlučit će o daljem postupanju, kao i o isplativosti gajenja nekadašnjeg crvenog zlata.